uya emsebenzini athola unkosikazi wakhe abhizi isuka indoda yabantu athi ngisiza unkosikazi wami sasama kabuya uthola i-timetable isemva komnyango bayamtshela bathi wena ungazofika late wena bongazi ukuthi kupheka wena yena bekathi uyasiza namhlanje kunabo baba baphenduka ama-maid ezindlini zabo uthethe unkosikazi lo muntu sekamthethe unkosikazi uyamjikela bathi abogogo abadala babahlabelela bathi wamuhle makoti wamuhle usafika uzothi ungajwayela uyikhahlela indoda abafazi banamhlanje shaya indoda ayishaya ayifaka epolice station aqeda angasabi angabi namahloni thola umphakathi esiphila kuwo shaya izandla bathi mshaye bayakhuzela abazi ukuthi bashaye uNkulunkulu bazalwane siphila esikhathini sokugcina mangathi ubheka umhlaba esiphila kuwo isikhathi siphelile uyangutshela mntana sekhaya uma ngabe ufuna ukugcina ikhaya lakho noma umshado wakho uphilile fanele le ndoda uyithobele abanye abobaba noma amanye amadoda athotshelwa ngoba une-Mercedes Benz omunye uthotshelwa ngoba unemali omunye uthotshelwa ngoba yena i-affordability right kodwa kunombuzo enginawo ukuthi mhlazana le moto ingasekho mhlazana le mali ingasekho kwenzakalani uzothola indoda phakathi ekhaya layo bayibiza ngekhabishi bathi ungazomtshela ngale khabishi lento ayinamali lento ayiletha imali bathi ngalesikhathi izinto zihamba kahle umuntu bekathi hani athi dali namhlanje imali ayisekho sebambiza ngekhabishi thatha uNkulunkulu umbiza ngekhabishi thatha uJehova umbiza ngekhabishi siphila kuliphiswe bantwana basekhaya siphila kumuphi umhlaba zibhlungu izinto ezenzeke eSouth Africa lamalungelo esinikezwe wona uyabona izinto mabakunika fanele qala uzi-examine usibheke with your own view ubheke ukuthi lezi zinto zizongisebenzela na namhlanje kunabafazi omunye i-CEO ngenxa yokuthi i-CEO akasafuna ukubamba amabhodo ngenxa yokuthi i-CEO akasafuna ukugeza abantwana bathi ukhuluma nendoda yakhe ngathi ukhuluma nomfana omncane ngathi ukhuluma nomntwana omncane akabheki nokubheka ukuthi ukhuluma nobani uyangutshela mama uyangutshela nkosikazi usahleli kulowo mshado iwena ikhaya yomshado yakho nento yenza umshado wakho ukuthi uphumelele ukuthi wena fanele usifundise kukodwa thobeka endodeni yakho hey wena ungathobeki ngoba lo baba unemali ungathobeki ngoba lo baba uhamba ngeimoto ezinhle kodwa thobeka yabantu bakithi ake sikhulume bomama ake sikhulume namakhosikazi abomama bemizi ukuthi uyazi ukuthi abantu besifazane umuntu unesibindi ngendlela eyisimanga angena enkonzweni kugcwele abantu ayome pulpit ame phambi kobungcwele bukaNkulunkulu afunge athi le ndoda ngiyoyithanda ebuhleni nasebubini athi le ndoda ngizoyinakelela kodwa namhlanje mawuthi uyabheka kunamadoda athi mayigula kuze kubiza ukuthi kubuye umamakhe azomnesa kodwa lo muntu ushadile phumile unkosikazi uhambile indoda iyagula manje uyangutshele imishado yanamhlanje iyingozi ngoba mawuyindoda ungena emshadweni kufanele ukuthi ubheja ngemali yakho uthi uthatha unkosikazi yena lo mthethe ethaveni abuye ezokubulala akubulalela i-insurance yakho yini indaba uzifunele akusiko kaNkulunkulu kodwa izinto zakho ozifunele zona uyangutshela umntana sekhaya uyangutshela sithandwa sami ukuthi wena uma ngabe ufuna unkosikazi funa uNkulunkulu kuqala uyokunikeza unkosikazi ongeke azahluphe uyokunika unkosikazi ongeke azakubize ngekhabishi ngoba namhlanje kunamanye amadoda afunga usisi azimisele ezizibopho phambi kukaNkulunkulu athe ebuhleni nasebubini kanti enhlizweni yakhe uthi ngithanda nje ngifuna imali yakho ngithanda nje ngibone lezi moto uma konke lokhu kungasekho uyombona ngokuthi ahambe aphuma ahambe manje akasafuna ukwazi yini indaba lo muntu lo asile ubambo lwakho izinto ezifunele zona uyangutshela mntana sekhaya uma ngabe uyinto
Ngibingelela ithandwa zezulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nibingelelwa uPastor Busi ebandleni laseSkhanda Church endaweni yaseWitbank. Nginibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu owasifelayo. Namhlanje ithandwa zezulu isihloko sami engihamba ngaso sithi ukuhlukunyezwa kwamadoda. Kodwa singakaqali ake sijike emthandazweni. Siyasondela baba wethu oyingcwele, siyasondela Alpha noOmega, siyasondela mdala weinsuku, wena nkulunkulu ophilayo, wena nkulunkulu omuhle noyingcwele, wena nkulunkulu futhi owamisa umshado. Baba wethu oyingcwele, namhlanje sisazongena kulesihloko esithi ukuhlukunyezwa kwamadoda, okuwena Nkosi wabagqoba wababeka emhlabeni ukuthi banakelele imvelo, banakelele nabantu abakhona emhlabeni. Siyakhuleka baba wethu oyingcwele ukuthi nayi imessage namhlanje isazondlula ebantwaneni bakho. Akuvele Jehova uchubeke ulungise imishado emoshekayo, ulungise baba izinto ezimoshekayo, ubuyise baba ukuzwana nokuthula emakhaya, ubuyise baba ukuzwana nokuthula phakathi kwamadoda namakhosikazi awo. Khuleka baba wethu oyingcwele ngalesi sikhathi egameni elihle lamandla likaJesu, ngoba baba wethu oyingcwele alikho elinye ikhambi ngaphandle kwakho. Uwena wedwa uyikhambi lazo zonke izinto. Ngakho baba ngiyakumema nangalesi sikhathi ukuthi baba hlanganyela nathi kule nkonzo isaqala kuze kube sekugcineni kwayo. Singekwazi baba wethu oyingcwele ukuqala nokuphetha izinto ungekho. Yingakho sikumema ngezikhathi zonke egameni elihle lamandla likaJesu. Amen. Iyazithandwa zezulu, sizothola incwadi yethu lapha kuZaga 19 isahluko sika 14. Lifundeka ngalendlela: indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise, kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. Siphinde futhi sithole incwadi yethu yesibili kuGenesis 2 verse 18, 21, 22, 23 and 24. Lifundeka ngalendlela: uJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima, walala. Wayesemthatha olunye lwezimbambo zakhe, wavala indawo ngenyama. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu, wamisa kumuntu. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi, ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo, bayakuba nyamanye. Ezithandwa zezulu, ake sikhulume namhlanje. Uhlale noPastor Busi noma uhlale noMamhlatshwayo, sike sithi kuyidingida le ndaba, sikhulume indaba yokuhlukunyezwa kwamadoda endaweni esihlala kuyo, noma emphakathini wakithi, noma eSouth Africa yonkana, ngoba siyazi ukuthi